Slučajno sam naišao na ovu odličnu optičku iluziju koju sam morao podijeliti sa vama. Znači, prikazane su stepenice, a naš mozak iz nekog razloga stalno mijenja položaj istih. Znači, čas su okrenute u donji lijevi ugao gdje je ova žuta tačkica, a čas u gornji desni ugao gdje je ova crvena tačka. Znači, gledajte u sredinu stepenica, trudite se da ne trepćete prečesto i naš mozak će sam premještati stepenice čas gore, čas dole. Da ne biste pomislili da je u pitanju neki video gdje se stepenice stvarno premještaju, imate dole u opisu videa link odakle možete preuzeti ovu sliku i uvjeriti se da je to slika. Znači, iz nekog razloga naš mozak stalno premješta stepenice čas u ovaj, čas u onaj ugao. Samo gledajte u sredinu, nemojte previše treptati, nemojte previše gledati okolo slike, nego onako gledajte u sredinu i vidjet ćete kako se premješta.